Krak Shalo MLA Asuk Thaini Resignation Rukha Simna Amchaini IPF the MLA Brishaketu Debbarma Krak Shalo Messenger ni Bishingtei Bidan Sabha ni Speaker ni Thani Resignation letter Rohorka IPF the MLA Brishaketu Debbarma Aboni logi logi Hastani Montri Okra Biplab Kumar Dev the IPF the Asuk Phang Montri NC ni Thani Bo Rohorka resignation letter Paithago lukurong ni khaka mani nong kha kuboi Krak Shalo MLA Asuk Thaite bodol yakarka Simna Asuk Thai IPF the MLA Brishaketu Debbarma Sakbaitini kisasa kebo mong tomani bagino asuk thaya kanan wan sumuna harmani hanoi bini resignation letter rosikya Brishaketu Debbarma MLA asuk thani resignation Rwmani okoktuma haste gnangai pirjamani Yakulo haste ni da bidal thungkrang bodol ni adongte lukurongni bisingo nukjaka upla kapla paithago srang salo bodol yakarmani kongno Chini Khorang no sana thangai mosang Brishaketu Debbarma Sakha family wo personal problem tongmani bagino MLA asuk thani resignation Rwmani main reason hanoi Tamo subjora alka kaisa botol habuinani kरै obahai wan sumong Tripura land ni kok sawi 2018 bisiwo songbari wa keplai engmani Yakulo public no Tripura land Rwmani oboni sonde hotongo public ni bagai mungsa khlai manya ni bagino tini MLA asu thaya kana wan sumo man harka hnai social media ba viral ho je Rwmani resign rekha na resign ne bomo hena har mungna na sige resign rekha resign di mani ang to azaga Serai-serai kai sai rika je ani family personal problem to hini abun bagnya ang tini resign rika te public ro nu bai ka abun bagi jotho borona kol khale to bas kam ko kuno alka ba part alka kuno party ro hamna ni abor hai kuno wan sumar to tini sigjarate kuno alka party hapna ni athoba kubuni party ya pribar ro ni ate hei kuno nahar mungkuri kyo kaisa ko sumuka sa kabo nai tribal welfare minister sir member kumar jomatia khako yo kumani ti abon ti tamsna muso khat ko ya public ni bagi sing je kogrui samung khane bagi Tripura ni ko sawi sing thanai 2018 ni election sing apply abun pore sing public ni Tripura Rwmani ya abo sondeho tongo kai Chini andolon ro bukri kha tei sing yapri semaro belakini bul kai sing public no tam jawab re nai ga kai public to ani family be baksan le public problem ani family problem baksan am bagi ani Simna ni joto jonagon ani family hisabe no bansuk na hani bagino ang tini bongni bagi mungsa claimant bagino ang tini resign Besang nahar mong Besikang nahar mong tabuk sugar di ban sugar ya. MLA asuk thaite IPF di bodol yakarmani Yakulo biango thangno Simna Amchaini khasuk se MLA Brishaketu Debbarma obno ti sikang no hono hanai salai tongkha hasteni kwangma lukro phiabo soi kubi koktuma saimana ni bagai nasingnani nangnai te kisa jora Simna ni sime kirsano nu kokthom Chini Khorang